Abantu babarirwa mu bihumbi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bagiye mu myigaragambyo mu mujyi wa Goma bashinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23. Kinshasa yamaze kwirukana ambasaderi w'u Rwanda irega Kigali gutera inkunga abo barwanyi. U Rwanda ruhakana ibi birego. Agace k'uburasirazuba bwa Kongo kamaze igihe karangwamo imirwano muri uku kwezi mu gihe M23 iri gusatira Goma. Ingabo za Loni zishinzwe kubungabunga amahoro mu karere ziryamiye amajanja. M23 yubuye imirwano mu mwaka ushize nyuma yo gushinja guverinoma ya Kongo kunanirwa kubahiriza amasezerano yagezweho n'impande zombi agamije gushyira aba barwanyi mu gisirikare cya leta. Twashatse kumenya icyateye imyigaragambyo n'icyo igamije. Mvugana na Faustin Nzangande, umwe mu banyekongo wari muri iyo myigaragambyo. Imyigaragambyo yakozwe uyu munsi kwari ukwifatanya n'abanyarukuru bavuye mu misozi yabo bakaza bahungira Goma kuko imisozi yabo imaze iminsi 2-3 ifashwe n'umutwe wa M23. Twigaragambirije Goma kuko twegereye imipaka y'u Rwanda, kuko umutwe wa M23 urimo uhabwa ingunga n'u Rwanda. Twashatse kwerekana u Rwanda kuko no mu mafoto amwe namwe twagaragazaga ni idarapo ry'u Rwanda turitwika kwereka abanyarwanda yuko tudakeneye umutwe wa M23 mu karere ka Rutsiro ndetse no mu mujyi wa Goma. Ariko wowe none ibimenyetso ufite cyangwa abo mwakoranye imyigaragambyo mufite ni ibihe byatumye mujya gukora icyo gikorwa cy'ubushotoranyi byo gutwika ibendera ry'u Rwanda? Ibimenyetso ni byinshi cyane, ni kuko inyeshamba za M23 zikoresha indwaro ngurunguru kuko zizibona mu buryo ko zikorana n'u Rwanda, n'ingabo z'u Rwanda zigenzwa umunsi ku wundi zifatwa ku rugamba. Wewe urajya ku rugamba ibyo warabibonye? Ku Rwanda rurabihakana ko ntabwo na benshi bageze kuri Goma ari abasirikare bafashwe batangwa na ONU. Gusagarira ikindi gihugu ku mupaka wacyo mwigaragambya mutwika amabendera, ntabwo mubona ko ibyo ngibyo bishobora gufatwa nk'ubushotoranyi? Ndana rimwe twigeze dushotora u Rwanda rwo rwadushotoye mu nzira zitandukanye zifatanya na buriya mutwe. U Rwanda rurabihakana, ruvuga ko rudafatanye na M23 kandi nta sano rufitanye nayo. Rurabihakana ariko bigenda bigaragara umunsi ku wundi kuko ingabo zabo zigenda zifatwa. Ko muvuga ko mwamagana u Rwanda na M23 kandi M23 ivuga ko iharanira kurinda abanyekongo bavuga ikinyarwanda aho ngaho mu gihugu, wowe ko numva uri muvuga ikinyarwanda kandi ukaba urimo kwirwanya? Nda kibazo na kimwe nje ndega guverinoma ya Kongo ku nganje uvuga ikinyarwanda. N'abandi bose nda numwe wigeze urira ngo guverinoma ya Kongo afite ubungenge cyangwa afite ibibazo ejo kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ubwo natwe dutuye muri Kongo turavuga nda kibazo kuko mu ngabo turimo mu butegetsi bwa Kongo, ubutegetsi bwa guverinoma ya Kongo harimo base bishimbaro n'abandi bose. Mu byo ukora ujya uvugana na leta kugira ngo wumve icyo irimo gukora kugira ngo igarure umutekano aho ngaho mu karere? Mu byo dukora tuganira na leta tukababwira ibyo gukora no bakatubwira ibyo bakora. Bakababwira ko icyabananiye kugira ngo bagarure umutekano ari igiki? Bondo batubwira ko na leta y'igihugu yamaze kubyerekana uvetema byerekanye uko guverinoma usibye umutwe wa M23 fashwe mu mugongo n'u Rwanda, naho ibindi byose yamaze kudeklara yuko igihugu finje mu ndambara kuko urugamba rukaba hagati ya Kongo n'u Rwanda. Tukamenya yuko u Rwanda rutanyuze mu nyeshamba ariko rubikoze bugaragara n'amahanga yose. Faustin Nzangande, umwe mu banyekongo bari mu myigaragambyo yabereye i Goma. Hagati aho ishyaka PS Imberakuri, igice kiyoborwa na Bernard Ntaganda, kitaremerwa n'amategeko mu Rwanda, kiravuga ko imyitwarire ya leta y'u Rwanda ngo ishobora kuba intandaro y'intambara mu karere k'ibiyaga bigari. Mu itangazo ryasohoye kuri uyu wa mbere, icyo gice cya PS Imberakuri kivuga ko ibivugwa na leta y'u Rwanda ko hari ingabo za FDLR ziri muri Kongo no kuba abavuga ikinyarwanda bahohoterwa ngo ari urwitwazo. Iryo shyaka risaba amahanga kotsa igitutu leta y'u Rwanda igahagarika inkunga kuri M23, bitagenda gutyo igafatirwa ibihano. Navuganye na Bernard Ntaganda, umuyobozi w'icyo gice cya PS Imberakuri, washyize umukono kuri iryo tangazo. Ntangira mubaza aho ashingira avuga ko ikibazo cya FDLR nuko abavuga ikinyarwanda bahohoterwa ari urwitwazo. Abayobozi banyuranye ba leta y'u Rwanda bagiye babwira abanyarwanda ko umutwe wa FDLR utakibaho, ko bawuciye umutwe ndetse akaba rwose udafite ingufu zo gutera u Rwanda.
kijyanye ikibazo cy'abavuga ikinyarwanda baba muri Kongo tubona ari urwitwazo kuko mbere y'uko u Rwanda rugirira abo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baba muri Kongo ese rwabanje kugira impuhwe abanyarwanda bahohoterwa. Uko kwaba ari ukuvanga ibibazo, ni ibibazo bibiri bitandukanye. None muravuga ko hakwiye kuboneka umuti wihutirwa wo gukemura ikibazo cya Kongo, ariko ibyo muvuga ntaho bitandukaniye n'ibirimo iby'abayobozi batandukanye barimo umunyabanga mukuru wa Loni wamaze kuvugana na Perezida Kagame, intumwa ya Perezida wa Angola yabonanye na Perezida Tshisekedi, ndetse n'umuryango w'ibihugu bya Afurika, bose barahamagarira ibiganiro by'amahoro. Mwebwe icyo musaba gishya ni iki? Ibyo tuvuga rwose ni umuti ushobora gutanga igisubizo kirambye ku bibazo bibera mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ibibazo bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Umuti wa mbere tuvuga ni uko tuzi neza ko y'u Rwanda isaba leta ya Kongo kujyana ibiganiro n'umutwe wa M23. U Rwanda mbere y'uko rusaba ko leta ya Kongo ijyana ibiganiro na M23 ntibanze ijyane ibiganiro batavuga rumwe nayo. Icya kabiri ni uko dusaba ko leta y'u Rwanda igomba cyangwa bikunze kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Ibyo rero yitwaza ko FDLR yaba iteza umutekano muke cyangwa se ifite umugambi wo guteza umutekano muke mu Rwanda, ntabwo biha u Rwanda ubudahangarwa ndetse n'ububasha bwo gushakisha FDLR kuko ibi bihabanye n'amategeko mpuzamahanga. Ikindi kandi biragaragara ko leta y'u Rwanda hose ari gashoza ntambara muri aka karere. Dore nawe yajyanye ibibazo n'u Uganda, ijyanye ibibazo n'u Burundi, ijyanye ibibazo na Tanzania, none uyu munsi ifitanye ibibazo by'igihugu cya Kongo. Rwose ikibazo kiri mu karere u Rwanda rugifitemo uruhare rukomeye hafi 85%. Ibyo murabivuga kubera ko murwanya guverinoma y'u Rwanda? Oya, kurwanya guverinoma y'u Rwanda ntabwo bivuga kutavuga ukuri. Ibyo tuvuga ukuri twambaye ubusa, kandi aho bibera ibi ni uko rwose isigaye inabikora ku mugaragaro. Nawe se iyo ubona leta ihaguruka igashyigikira ku mugaragaro umutwe urwanya ikindi gihugu, ibyo ngibyo leta yabihakana Bwana Ntaganda? Oya, hari amatangazo amaze iminsi asohoka yerekana neza ko leta y'u Rwanda ishyigikiye umutwe wa M23, kandi koko biranagaragara. None se iyo habaye imishyikirano yabaye Rwanda, imishyikirano yabaye i Nairobi, hari M23 mwabonye leta y'u Rwanda niyo yagiye ihagarariye M23. None mwitangazo, mu gusoza itangazo ryanyu muravuga ko muhamagarira amahanga gufatira ibihano u Rwanda nk'uko byagenze ku Burusiya. None ibyo Ntaganda ntabwo ari ukuvanga amasaka n'amasakaramentu, kuko ikibazo cya Ukraine n'Uburusiya gitandukanye cyane n'ikibazo kibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo bitandukanye, cyane cyane ko ari Ukraine, ari Uburusiya, ari u Rwanda, ari na Kongo, byose ibihugu bigize umuryango w'abibumbye yasiye ku mategeko agenga umuryango w'abibumbye, cyane cyane ku gice kijyana no kudahungabanya umutekano w'isi ndetse n'umutekano wo mu karere ibihugu biherereyemo. Icyo dusaba rero ni batere indi ntambwe maze bafatire ibihano bikakaye leta y'u Rwanda nk'uko bafatiye igihugu cy'Uburusiya. Bernard Ntaganda, Bwana Ntaganda. Oya, hari amatangazo amaze iminsi asohoka yerekana neza ko leta y'u Rwanda ishyigikiye umutwe wa M23, kandi koko biranagaragara. None se iyo habaye imishyikirano yabaye Rwanda, imishyikirano yabaye i Nairobi, hari M23 mwabonye leta y'u Rwanda niyo yagiye ihagarariye M23. None mwitangazo, mu gusoza itangazo ryanyu muravuga ko
muhamagarira amahanga gufatira ibihano u Rwanda nk'uko byagenze ku Burusiya. None ibyo Ntaganda ntabwo ari ukuvanga amasaka n'amasakaramentu, kuko ikibazo cya Ukraine n'Uburusiya gitandukanye cyane n'ikibazo kibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo bitandukanye, cyane cyane ko ari Ukraine, ari Uburusiya, ari u Rwanda, ari na Kongo, byose ibihugu bigize umuryango w'abibumbye yasinye ku mategeko agenga umuryango w'abibumbye, cyane cyane ku gice kijyana no kudahungabanya umutekano w'isi ndetse n'umutekano wo mu karere ibihugu biherereyemo. Icyo dusaba rero nibatere indi ntambwe maze bafatire ibihano bikakaye leta y'u Rwanda nk'uko bafatiye igihugu cy'Uburusiya. Bernard Ntaganda.